Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, hurmatlı atalar, ağalar, dostlar. Barımızdan okugan namazımızdı Allah Teala kemçiliksiz kabul kılsın. Ömer ibn Abdülaziz özü tabiinlerden boladı. Bирок 5-ci halife deb eseptiledi. Halifet jagынан al 5-ci. Negizi жашоосу tabiinlerin doğrunda жашаган. Көзгө басар İslam dini musulmanдар tan ala turgan 5 ele halife var. Alardın 4'ü Hulefâ-ur Raşidin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den vafat etkenden keyin iretiminin halife bolgan Hazrat Abu Bakr, Umar, Osman, Ali. Şu 4 sahaba halife bolgan. Bирок andan keyin eçendеген halifeler ötkön. Bирок Hazrat Ali'den keyinki halife bolgan sahabalardan emnegedir bürösü dağı 5-ci, 6-cı halife deb atalbay, sahabalardan doğru tügönüp, tabiinlerin doğrundağı halife bolgan Umar ibn Abdülaziz, usul 4'ünün 5-cisi deb atalbatat. Bolbosa ortada çoğun doğru ötkön. Emnege adilettүүлүк жагынан, takvalık жагынан, Allah Taala'dan korku жагынан, el menen, jamaat menen, jurt menen iş alıp baruуда ötö kalıstık mamilede jaşagandığı üçün. Uşul Umar ibn Abdülaziz aytат. Men boygo jetkenden baştap көз жумганга чейинки окуган намаздарымдын ичинен bir ele sajdam kabul alınıp kalsa, anda utuk meniki men jannatka kirem degen. Bir sajda, bir namazı toluq emes, bir sajda kabul kılınıp kalsa, anda men oşol sajdam menen jannatka kirem degen. Men emnege mintip söz başladım, antkeni azırkı men ayta turgan söz an iqamis salah, namazdı tikelөө jönündө. Namazdı tikelөө jönündö. Biz emi anı gönüp kalganbız namaz oku dep. Bирок Allah Taala Kur'an'da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste namaz oku dep keltirgen emes. Namaz oku jönündө aytkan emes. Namazdı tikelөө dep aytkan. Namaz oku menen namaz tikelöөнün ortasında asman menen jerdey ayırma var. Bir cesir kempir özünün balasına kuftan namazından keyin, keyde bağımdat namazından keyin nan jaap, ısık nandı sebetke salıp eşikке oturup koyçu ele. Bugün imam menen birge namaz okup, namazı kabul bolgondorgo gana nandan sındırıp kursagın toygozуп jönötө ber dep. Subhanallah. İmam menen birge namaz okup, bирок namazları kabul bolgondorgo gana nan ber deyt ele. Meçitke girip namaz okuganların barına degen emes da. Al jaş bala, apa kantip bilem dese, anın жоогун aytты. Bala gelip, meçitin ozunda turup, namaz okup çıkıp ketip bartkandarga, imam menen birge namaz okup, bирок namazı kabul bolgondor gana jesin dese, biz emne, imam menen birge namaz okuduk. Namaz kabul boldu dep çıkıp ketip bartabız. Boldu anda sizge bir suro.
İmam bugün bagımdattın birinci reketine Fatiha'dan keyin kaysını Damma surege kaysı sureni koştu. İkinci reketine Fatiha'dan keyin kaysı sureni koştu dese, meçit içindeki cık adamdın içinden üçü öyle cevap bergen. Bul degeni, Kur'an menen al puruşup, Kur'an menen mamile kılıp, günden günge Kur'an'dan bir sürülerdi jattap, uzartıp, köyrek jattap, imamga uyup, anan muyup, uğup, imam Fatiha'nı okusa arkasından içinen kaytalap tınşap, imam bugün muna bul süreni okudu dep, men bul süreni momunday jattagan dem, muna ol jeri tuğru emes okuydu ekemin dep, ulam imamdın arkasından kalbay hareket kılgan üçü öyle var eken. Var mı bizde şundaylar? Günden günge aldığa hareket kılış gerek. Allah öz ayetinde estağfurullah billah ve aqimus salate ve atuz zakate ve ruk'u ma'ar raki'in. Sadakallahu. Ve aqimus salat. Namazdı tikele gile. Namaz okugula degen jeri jok Allah Taala. Namazdı tikele dedi. Tikele menen namaz okuğun ortasında ayırma öte çoğ. Sizlerдің аймағыңыздардағыдай bir аймақта bir uğurluk болып қалды. Ал uğurlukты kim жасағанын көпчүлүгү биле берчү эмес эле. Куд ошондой uğurluk дагы bir жерден болду. Аймақтан ара жерден ошондой uğurluk боло берди. Bir gün адамдар акмалап, атайын сакчыларды коюп отуруп, uğurunu tutup alıştı. Tutsa 5 vakit namazga kirip namaz okup жүрген kişi eken. Uğurluk kılgan şunday eken. Koy urdadı, uy urdadı, жылкы urdadı. Subhanallah. İmamga gelişti. Ya imam, muna sizin arkanızdan namaz okup жүрген kişi uşu uğurluk kılıp atkan turbayбы? Uğurluk jönünde uşularga hiçbir aytpadыңыз беле деп жамаат арызданып келишти. İmam aytты. Al namaz okuyayt boluş керек dedi. Жоқ. Namaz okugan insan uğurluk kılbayt al dedi. Жоқ, namaz okugan kişi. Biz göröbüz al kişini. Alıp gelişti, çındap meşitke girip namaz okugan kişi eken. Oşonda imamalarga bul namaz okuyup turbayбы? Egerde namazды tikelegende bul uğurluk kılbayt ele, bul jönde namaz okuyt eken. İkamis salah, namazdı tikelö degen söz, al meçitten çıkkandan giyin dağı, kadimkidey, İslam dinine ziyan bere turgan nersilerdi jasabastan, musulmançılıkka faydası var, İslam dinge faydası var, Allah'ka jaga turgan işlerdi tikeley turgan bolot. Egerde al meçitin içinde namazdı tikeley alsa. Jönle namaz ele okuy turgan bolsa, anda al sırtka çıkıp uğurluk kılalat. Al atenesin tildeyt al. Musulmandın jakasına asılıp, abirin jırtıp, anın tumuşuğun jarıp muştaşat al. Biroq namaz tikelegen insan, namazdı tikelegen insan bul kılmışlardan bürösün de jasabaydı. Misалы, ayallardan soru düşöt. Menin güyöm namaz okuyt, biroq uyga kelgende meni kordoyt. Menin atam namaz okuyt, biroq gez-gezde içip alat. Je bir tuğanım namaz okuyt, al uğurluk kılat degender bar. Bular jönle namaz okuyt eken. Eger uşuların büt bardığı namazdı tikelegende anda alar uşul işlerdi jasamak emes. İkamus salah, namaz tikelөө başka. Köçöde bara jatkanda dağı kadimkidey namazdı tikelegendin tasiri bolsun. Misалы,
Пайgambarыбыз өtüp ketdi. Ayşe nevejden Şam mamleketinden kelgen cemaat jana Madinadağı sahabalar soraştı. Kayfa kana Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamberimiz kanday insan ele. Biz birge yürüdük peygamber menen, birok biz bilbey kalganda kanday jakşı sapatları var ele, jana sıfatları var ele. Ayşe öz aytdı. Alem taqra'ul Kur'an? Kur'an okuyaysınlar sizler dedi. Yok, biz Kur'an okuyubuz. Kur'an okuyubuz. Anda mınday. Eğer Kur'an okusaňar, ke'ennehul Kur'an yemşi beynen nas. Peygamber uşunday insan ele. El arasında basıp bara jatkan tiri Kur'an ele. İkamis salah, namazı tikölö degen, al namazdı denesine sinirip alu degen. Bazlarda bara jatkanda, ona kişi namaz okuyt. Namaz okuyan kişi gele jatat devesin sizde. Devesin. Siz yönünde başkalar namaz gele jatat desin. Namaz okuyan kişi emez, namaz gele jatat desin. Düşündünüz mü? Namazdı tikölö menen namaz okuunun ayırmasının ortası. Ortasında ayırma. Namaz okuyan kişini, namaz okuyan kişi gele jatat deyit. Ha, namazdı tikelegen kişini namaz özü gele jatat dep aytılıp kalsın. Siz yönünde uşunday söz bolsun bazardın içinde, göçödö. Eşmat, namaz okuyan eşmat gele jatat devey, eşmat namaz gele jatat desin. Salımı ne hazır namazda? Allahu Ekber. Allah uluk dep başladık, ayağı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah menen büttü. Namazın içinde tırmanı, süйлöşü, жооп берүү, aşıkça kıymıl degenin büt bardığı haram mı? Namazın içinde adal bolgon kıymıldardı Allah razılık için ubaktılı özünü aram kılalgan namaz tikelöçü, namazdan giyin dağı aramların büt bardığынан al kaçıp kalgan namazdın özü siyaktı bolup yaşaş gerek. Oşondo gana namaz anın denesine siňet. Umar ibn Abdülaziz oşon üçin aytkan, okugan Allahu Akbar, anın okugan namaz menen bizdin okugan namazdı salıştırıp bolbayt. Egerde sahabalar emes, tabi'in bolgon Umar ibn Abdülaziz'de Allah azı tiriltip alıp gelse, bizdin bardığımızdı kamçı menen şıvap çağıp, ey beti joktor, uşintipde namaz okuysaňar dep çekeden şıvap urup çıkmak. Kança жылдан beri namaz okuysun? 60 yılda. Namazdın bir kıpındayı ali denene siңeleyken emne kılıp okup жүрөsүң деп azır bizde kızıl kamçı kılıp çapmak hazır. Oşondoy jaşoosун namaz denesine namaz siңip kalgan Umar ibn Abdülaziz korkkondan gıylap aytып atat. Okugan namazların içinden bir ile sajdam kabul bolup kalsa jannatка kirem деген. Meçitke gelip namaz okuyum debey, namazды tikeleyim, deneme namazды sindirem. Bürö köçödö namaz okuyan kişi, sakalı var, tillenip atat. Anca jaman joruktар jasap koydu. Kıjalat bolbagıla. Bu namaz okuyt eken, namaz ali siңerek buga. Namaz tikelegende bul mınday bolbayt ele dep жооп bергile. Egerde mektepte fizika mugalliminin, fizika sabagınan bergen mugallim, fizikanın özündey mıyzamlar menen jaşaganda anı biz fizika geletat demek biz. Biz jön gana anın sözüne çıkan fizika mıyzamların sabagın ötüp, birok al fizikaga dal gelbey jaşagandık üçün anı biz fizika mugallimi gelejatat deybiz. Kudoş ol siyahtı bizde meçitke bir günde 5 vakit namazga kiremiz. Namaz denebizge siңbegендigi üçün Baltabay oşo namaz okuyt, oşo Baltabay namaz. Namaz okuysaňar kegele. Oşo Baltabay namaz okuyt, oşo namaz okugan Baltabay geletat deybiz. Egerde al namazды tikelep, namaz denesine siңip kalganda namaz geletat demek biz. Siz jönünde büröge kabar bere turgan bolsa,
баланчы намаз келатат десин, баланчы намаз окуучу дебесин эч качан. Ошончолук деңгээлге барышыбыз керек. Мечиттин ичине кирип намаз тикелеген киши мечиттин сыртында эч качан уурлук кылбайт. Бейчеки уя сөздөрдү сүйлөбөйт. Шылдың кылбайт. Ата-энесине акарат кылбайт. Аялын урбайт, балаларын тилдебейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мин хусни исламил мар'i теркуху ма ла я'ни. Мусулмандын тутунуп келе жаткан ислам дининен алган эң мыкты асыл зат сапаты ал кайсыл десе, тилге оору келген уят сөздөрдү сүйлөбөй койгондугунда деген. Намаз окуган адам Аллаху акбар дегенден баштап бир да жеринде же анекдот жок, же тилденген сөз жок. Бардыгы Аллах Таалага сыйынуу болот. Bir günde 5 жолу. Ушул тил учунан гана окулгандыгы үчүн денеге сиңбей атат. Ушулардын бүт бардыгын жүрөктөн өткөргөндө гана анан биз кадимгидей намаз болуп эсептелебиз. Ислам динин тутунган мусулмандын исламдан алган эң мыкты баалуу асыл зат сапаты кайсыл десе, уят сөздөрдү сүйлөбөй койгондугунда деген. Намаз окуган киши тилденбейт. Намаз тикелеген киши эч качан тилдебейт, аялын кордобойт, урушпайт. Эгерде кимдир бири намаз окуп, бирок аялын кордоп, тилдеп, уруп, урушса, капа кылса, намаз окуйт экен бул деп койгула. Бул намаз окуйт экен. Намаз тикелебейт экен дегиле. Намаз окуучу, намаз тикелөөчү ал мечиттин ичинде да, мечиттин сыртында бирдей болуп жашайт. Мечиттин ичинде кандай этияттанып жашаса, намазын бузулуп калбасын деп. Мечиттин сыртында дагы баягы окуган намазын кабыл болбой калбасын деп эч качан эч кимге зыян бербей жашайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Рa'сул амр al-Islam ve umuduhu as-salah. Özü iştin başı özü İslam. Özü jaşoonun başı özü İslam. Allah Taalaga jagınuunun özü başatı özü İslam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dep İslamga giriş negizgi jaşoonun başatı. Бирок ошол ишти түркүгү, омурткасы тирөөчү бул намаз. Намаз болбоптур, анын исламы дагы кулап түшөт. Анткени пайгамбарыбыз эмне деген? Ас-салату имадуд-дин. Фамен акамаха факад акамад-дин ва мен хадамаха факад хадамад-дин. Сөзгө караң. Ас-салату имадуд-дин. Namaz bul dindin türkügü. Şul жерде türkük tarат. Femen aqamaha, kim anı tikelese de atat. Dindin türkügü olgan namazды okusa degen jeri жок пайгамбар. Kim dindin türkügü olgan namazды tikelese de atat, tiginçe koysa. Degeni bul degeni. Hiçbir nese arlaştırmay, kurtqa yedirmey türküktü. Sırdap, aqtap, qarap, tazalap dursa, namazında kudoşunday kılsa, namaz buzula turgan işlerde arlaştırmay, ötü etiyatan ayarlap tikelese, demek ki al İslam dindi tikeleptir. Ve men hademeha, kim namaz dindin türkü olgan namazdı kırksa, buzsa, jığıtsa, al dindi buzganday günöөгө батат. Namaz okugan menen namaz tikelegenin ortasında çoğun ayırma var. Ya Allah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün ayağındağı aytkan söz emne oldu? Bizdeki insanlar ötüp atkanda, bar ötüp atkanda, aksakallar ötüp atkanda, kim öyle ötüp atsın? Alыстағы баласын көп атайт екен. Келіп қалды ошол, келіп қалды bu. Келді ошол дейт екен.
Gel atat деп жақындары да алдап тұрады. Üzülüp кетет. Кейде келіп қалады. Ана жақындар, ой тоба, сенің келішіңді күтіп тұрған екенде, келдің, қармадың, өлді. Пай. Аллах Таала ошентип қойған, келет, анан өлөт деген. Күтпейт ал. Мин күтсе дағы. Аллах Таала жазып қойған күнде өлөт. Қараң. Пайғамбарымыздың ақырқы сөзі эмне болгон? Анча-мынча адамдардың ақырқы сөзі кемпірін айтады екен, бұрыштағы ақшаны етиятқы, ошоны сага таштап кетіп бартам. Өліп атат, ақша жөнү сүйлөп атат. Балдарды бир нерсе кылам өзүң. Дейт экен. Ар ким аргандай. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы сөзү Ас-сала ва ма малакат айманукум. Намазга бекем болгула. Намазды тикелегиле. Колуңарда жалданып иштеп аткандарга мыкты мамиле кылгыла деген. Карагыла. Эң акыркы сөзү. Эң акыркы сөзү намаз болгон. Намазга этият болгула. Намазга бекем болгула. Намазды тикелегиле. Эмнеге? Кene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir hadisinde evvel ma yuhasabul abdu min rabbih ba'da tevhid min salatih. İnsan göz yumup, juulup, kepindelip, namaz okulup, bir tuğandarının mürüsüne kötörülüp, mürüzege koyulup, toprak tartılıp, kaytkandan giyin kele. Allah'ın bir jana bar ekendiginen suralı bütü öyle, giyinki taktoo jana suramculu, suru namazından başladı. Ve in temmet, eğer de namaz ile bütün toluk bolsa, al kutuluptur. Uşul jerdeki azaptan. Eğer namaz ile aksak jana jarım bola turgan bolsa, anda al çoğun azapta tutuluptur degen Peygamber. Karаңчы kanday sonun ibade. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday insan ele keyde bir neseden kaygırıp dursa, keyde bir nesede süyünse, keyde safardanca cihattan gelse, safarga çıkkan atsa, Peygamberimiz ya Bilal azzin arihna biha. Ey Bilal, çakır cemaattı namazga. Bu degen azan ayt degen. Azan ayt, jariyala, namazga gelitsin. Arihna biha. Namaz menen bizdi bir rahattandırıp koyucu. Namaz menen bizdi bir esaldırıp koyucu deydi. Peygamber de qaran. Peygamber namaz okuğanda kadim ki dey esalat ele. Küçkö giret ele. Biz Peygamber rahattanı bir namaz okuyuluçu dese biz hazır başkaça aytabız. Tez namaz okuyuldu da putu koldu sunup genen bir aşçeyli şey. Bizdeki başkaça. Bravo. 5-10 minut okup koyabız mı kuptandı? Okup koyalım şey tezirege. Anan salasın, toktop dur. Adı biz namaz okuyandan keyin turabı. Anan genen şöyle 2 geçen bir aşçı baylı dese de büt bardığı suyunet. Eğer de bir 12 geçen kuptan okup baylı dese, koy çey. 12 geçen de kuptan okuy böyle, koy çey. Bizim imam 5 minutta bitirir ko. Namaz menen ırahattangan insan, jana namaz menen denesine, yüregine ırahat tartulagan insanga Allah Teala mürüzөнün içinde de ahirette de tübölük ırahat tartulaydı. Namazды жеңил, желпи санаган адамга Allah Teala eskisini ırahat tartulabaydı. Namaz al, ruhtun, cihandın azığı al. Namaz al, Allah'ın meyrimi, keçiriminin eşiği al. Namaz al, beyiştin açkıcı. Namaz al, mürzede bizge şerik bol oturgan. Namaz al, iman menen ölü. Namaz al, gününün keçirilişi. Bir kere aytkan emas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve qurratu ayni bis salah. Min gözümdün karegi, kurçu, suyunuşu şu namaz. Menin bu dünyadaki en suyungönüm, rahattangaным, jana rahat alıp es alganym namaz degen Peygamberimiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen oturat ele. Koksunan
meçhitке jakın jerde bir koroz kıykırdı. Buna El-Cühani rivayet kılıp atar. Peygamberden canından bir kişi Allahümme l'an hâze dik deyip kıykırıverdi. Ey Allah, bemal kıykırgan korozdu kargış deysin. Ey Allah'ım senin kargışın deysin uşul korozga deyip karga verdi. Peygamber aytdı. La la la. Ve la tel'an. Ve la tel'an. Kargıştaba bul korozdu. Kargıştaba. Hiç kiminger korozdu kargıştaba kıla. Fe inne dike yuqidu ahlehu lis-salah. Ankeni koroz al özünün iyesin cem bergen üy iyesin namazga ibadatga oygotup eskertip turat dedi Peygamber. Karagıla. Korozdu kargıştaba dep atat. Bizde aytabız da. Korozun jindi olup kalgan emespi? Çak tuşta kıykırıp atat. Bu jindi emespi? Ya. Soyup koybaysın mı şunu? Köpten beri hiç eyle soyup koybaysın mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İza sami'tum siyahad dik fes'alullaha min fadlih fe innehu ra'at meleka. Eğer de korozdun kıykırganını uğup kalsaňar, Allah Taala'nın faziletinin, meriminin köp suranıp algıla. Ankeni koroz perişteni görgönde kıykırat. Allah'ım jaşçılığыңды ber. Allah'ım merimingdi ber. Allah'ım günөөbüzdü keçir degen koroz kıykırıp atkanda. Ve iza sami'tum nahiqal himar ta'awwadu billahi mineşşeytan. Fe innehu ra'at şeytana. Eğer de eşektin angıragan uksaňar, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi s-semi'il alim bi vejhihil kerim ve sultanihil kadim mineşşeytanirracim. Köp aytkana a'udhu billah de. Ankeni eşek şaytandy görgönde aňgyraydy. Koroz jakşı ele bemal kıykırganday bola beret. Çak düştü kıykırat. Bul degeni Eşmet aka düş bolayın dep kaldı. Bu şaşke namaz okup koyos bu. Şaşke namaz okup albaysız bu. Duhanı işrak namaz okup albaysız. Düşke jakındap kaldı. Anan beşinden aldınırak kıykırat. Darat algıla beşinge dep. Asıda kıykırat. Tünkü saat 4'te kıykırıp atat. Uşu senin korozun jindi olup kalgan. Soyla koybaysın bu. Deşi mümkün. Al tahajjudga turguzup atat bizde. Namazga, ibadatga çakırıp atkan korozdu kargıştabagıla, uruşbagıla, kargabagıla degenden keyin muna ol mikrofon menen azan aytıp namazga çakırıp atkan muazzin jönünde söz bolbosun hiç kaçan. Ünüңдөн kagılayın, ünüңdön senin. Şu biz özübüz barıp azan ayta albagandan keyin uşunun ününe Allah'ım küç kuvat ber. Şu siledin azanıňar menen oğuz açabız, oğuz bekitebiz, namazdın kirip kalganын bilebiz, namazga şaşıp kalabız dep küç kuvat berip turgula. Hazır ile söz kılıp oturduk. Mübarek damla menen, damlalar menen hazır. Bundan 30-40 yıl murda kanday ele, 50 yıl murda kanday eken degen söz kılıp oturduk. Hazır kanday meneki? Eň erkin kıykırıp süleş oturabız go. Oşan üçün Allah Taala öz ayetinde Estağfirullah Mülk suresinde Estağfirullah وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ Sadakallahul azim. Kıyamatta Allah beyişlikti beyiş, tozokuluktu tozoku ılgap böldü. Ve izâ ulqiya fîhâ fevj. Tozoka Allah Teala bir cemaattı, gücüm, düngünen tozoka buyurudu. Ankene Allah'ın özü bu dünyadaki jaşosu özü tozokuluk jaşo ele. Perişte alardı, ottan bolgan kamçı menen arkalarından şıvap urup, Allah'ın buyruğu menen tozoktun oğuzunu alıp gelip, Kıyfu, toktop turgula dedi perişte. Ve izâ ulqiya fîhâ fevj. Cemaat tozoka tüşördü. Se'elehum hazenetuha elem ye'tikum nezir. Bir beyişke karap koygulaç. Büt bardığı
карашты. Ушу бейишке кирип аткан адамдардын аймагына келген дааватчы, эскертүүчү, азанчы, имам, дамлалар, устаздар силерге келип эскерткен эмес беле биякта? Бейиш бар, тозок бар деп эскерткен эмес беле? Неге силер тозокко кирип атасыңар, алар бейишке кирип атат? Же силердин айылыңарга эч бир дааватчы келген эмеспи? Чынында ушундай да. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Келген, биздин аймагыбызга келген. Алар бизди эшитти кылдаткан. Мешитке жүрүңүздөр, ла илаха иллаллах деңиздер, Аллахты жалгыздайлы деп келген. Факадзабна, жалганчысыңар силер дегенбиз биз. Ва кулна ма наззалаллаху мин шей. Аллах Таала асмандан китеп түшүргөн эмес. Мен адашкан эмесмин. Адашкан сенсиң. Мана далилдеп берейин. Өзүңдүн үйүңдүн эшигин таппай, сен адашкандыгың үчүн үйүңдү таппай, менин эшигимди каккылап атасың деп келекелеп мен дааматчыны мыскылдаганмын. Деп ошондо кыяматта бейнамаздар ошол жерде ушинтип айтышат. Деп Аллах Таала Мүлк сүрөсүндө айтып койгон. In antum illa fi dalalin kabir. Adashkan men emesmin, silersingер. Anlayın daha sözüm de batışat. Estağfurullah. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ey ошондо биздин имам, ошол дааватчы, ошол устаз, ошол молдо, ошол муаззин, ошол аксакал, ошол кары. Nesma окулуктуу кылып, Ау нaqil, акылыбызга, деңгээлибизге жараша түшүнүктүү кылып сүйлөгөндө, ма куна фи асхабис саир, бүгүн биз тозокко түшпөйт элек. Биздин тозокко түшүүбүз үчүн имам, дааватчы, молдо, устаз, аксакал күнөдө бертең баарыбыздын жакабыздан асырат ошолор. Сизди жек көрүп атабы бирөө намазга чакыргандыгыңыз үчүн? Дагы айтың. Дагы жек көрүп атабы? Дагы айтың. Же сиз, же ал өлүп кеткенге чейин айтың. Кээ биркилер айтат, намазга чакырдым, 2-3 жолу айттым болбоду. А Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл чакырды. Тилинен сөз чыкпай калганга чейин. Эң аягында Ас-сала, ас-сала, ау ма малакат айманукум. намазга бекем болгула. Намазга бекем болгула деген акыркы сөзү менен кетти. Субханалла. Андыктан ошол муаддин азан айтканда аксакалдар келе жатып, "Эй бала, бас, жүр. Саф толтуруп коюш, толтурушуп коюш сафты. 2-3 саф болуп кетели, жүр сен да жүр сен да жүр" деп. Акырын ушул 5 убакыт намазга ушул мечит толуп кетсе, анан демек анда намазды текелөөчүлөрдүн саны көбөйүптүр. Бир мусулман еврейге, бизде Жумада мешитке адамдар батпай сыртына чыгып кетип баратабыз деп мактанса, еврей айтат, "Ой, акылсыз ай. Жумада эми аптасына бир жолу окула турган намаз, базарга барам, тияка барам, бияка барам деп папути кетип бараткандар эле окуйт. Биз силердин акылыңардын тетик болуп, күчүңөргө аябай кирип, дин менен жашап калганыңарды, намазыңар денеңерге сиңип калгандыгын эки эле намаздан билебиз. Багымдат менен куптанга, жумага келгенде келип калсаңар, мусулмандардын намазы, ибадаты денесине сиңип калыптыр деп ошондо билебиз деген.
Bağımdat menen kuftanга Cumaga gelgende japırt kelsek, anda biz oңолдук да inşallah. Avalar, namaz okuyuculardan emes, namazdı tikelөөчүлөрдөн bolалы. Namaz tikelegendigimiz menen inşallah namaz geletat, namaz geletat, namazdar geletat. Namazkandar emes, namaz geletat. Үйдө namaz bolsun, үйдө namazkandar emes, үйдө namaz göböysün. Namazkandar emes, үйдө namaz göböysün. Namaz tikelensin. Göçöde жүргөндө namaz bolup elge taanılın. Allah Taala barыбыздын окуган, tikelegen namazыбызды Allah Taala kemçiliksiz kabul kılsın. Ukanыңыздар үчүн чоң рахмат. Allah razı olsun. Эми менин убактым ушундай чектелүү экен. Сиздер да убактыңыздарды албайын. Учуру келгенде иншалла дагы бир рет ушул жерде Аллах Таала жолуктурат, жолугабыз иншалла. Амин. La ilahe illallah. Emaneten indallah. Hafizana ve hafizakumullah. Ve hafizahumullah. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allah'ım okup atkan, tikelep atkan namazımızды denebizge singdirgin ya Rabbi. Özüңdүн merimin, keçirimin, ırazıçılığın, ırayımыңдын açkıcı olgan namazımızды kabul kılgın ya Rabbi. Periştelerden ibadatı deb eseptelgen namazımızды kabul kılgın. Beyiştin açkıcı deb eseptelgen namazımızды kabul kılgın. Kayri dinlerden, kafirlerden, hayvanatlardan ayırmalap durgan namazımızды kabul kılgın ya Rabbi. Benamazlardan emes, namaz okuçular, tikelөөчүлөрдүн жана namazdın sanını köbeytkün ya Rabbi. O tikelegen namazımızın esebinin kıyamatta özüңdүn sululuğundan nasip etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nasip etkin ya Rabbi. Bizdi özüңdүn ıyık uyuңda amana jinaganыңдай kılıp emi kıyamatta Firdavs cennetinde Peygamberimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'in tübölük jinagın bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Selamun aleyküm.